वेर्णा पुलिसान मंगळारा कांसावले 3 रायांच्या इंगर्जे लागसर परशुराम दोड्डामणी आणि तहीर सय्यद ह्या बायणाच्या दोगा तरणाट्यांक दुबावाचेर अटक केली। 7 मयांक कांसावले वेरेन्सिया फर्नांडीस हांच्या घरात चोरी जाल्ल्या प्रकरणात ह्या तरणाट्यांचो हात आसा अशें स्पष्ट जाला। तांकां 3 दिसांच्या रिमांडार अटक केल्या। फुडलो तपास वेर्णा पुलीस करता अशी माहिती वेर्णेचे निरीक्षक शैलेश नार्वेकर हांणी दिल्या। आयडेक्स गोवा खातीर वेर्णेच्यान जॉन डिसिल्वा। On 7th May, one lady from Kansav lodged a complaint that some unknown person has committed theft of a gold from the dicky of a scooter. And 2 days back, we have apprehended 2 persons, one Parsha Pradamani and Tahir Sayer from Baidna, who are involved in this case, and we have recovered so far gold worth rupees 1.5 lakhs from them. And still remaining recovery has to be done. Both the accused has been remanded to 3 days police custody. The investigation is in progress.